becak 2020 mendatang. 20 sekarang ya. Jadi ongkos tidak perlu banyak-banyak. Ternyata lenyoge. Ini siapa sih Andre becare? Hah? Siapa di becare? Apa? Ngetrip man. Suwe. Pujoki men. Pujoki handal. Astagfirullahaladzim. Seumur hidup saya baru kali ini naik apa ya? Becak berkaki 4. Bangkalan. Dari dia. Apa ya? Ada mana kan? Wow, seru juga ya guys. Kiwa hitam buang kok sejak bawa kade. Hes. Belokan tajam guys. Pernah kok masuk di mana sekon kontrak